Syederalun bot penjaring ikan karam di mulut Muara Kuala Gabi, kawasan Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil pada Senin 14 Agustus 2023. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Nahkoda bot serta awak kapal berhasil diselamatkan. Sekretaris Panglima Laut Aceh Singkil, Darakutni, membenarkan bot penjaring milik warga Kuala Baru karam di Kuala Gabi. Menurut Darakutni, awak kapal berhasil diselamatkan setelah tim BPBD Aceh Singkil, Panglima Laut, Posal, masyarakat dan nelayan bahu-membahu memberikan pertolongan. Menurut Darakutni, bot nelayan yang karam KM Syukuri Nikmat 2 dengan pemilik PW Ramadan. Penyebab bot karam ketika masuk Muara Kuala Gabi arus kencang dan gelombang tinggi dipicu angin kencang. Naasnya muara juga dangkal sehingga kapal karam. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, serambinews.com.